Milan Krepac je spreman za prvu vožnju u ovoj kategoriji. Sa ovom je 4 kubika i 7 dobro vučko do kraja. Ova 0 sam ne znam ide. Da. Ova smo ja našao ljube. 50 je uzeo, ja nije mogo da idem 10. Naravno, pratite tamo i našu Facebook stranicu traktorijade.info kao i naš YouTube kanal. Sad ne treba da sam šao, samo go. Ovo sam to vam dati. Sorry, gotovo, jebo si ovo. Hvala, jel si centar kube. Ja braši. Kako? Brži, ja vidi, gotovo. Gotovo. Cijelo. Brži si od ovoga. Nema šta. Još malo gore za govoronju. Da, treba onog sudje raspet, to ne mi vidjeti. Ide. Ide, jer je bilo zajedno ovo. Ovo se nije stao. Jebe hidrolika, jebe glava. Sve ne jebe. Ali ga ne bude. Idem. Neđe njega u Sočevu, brzo raditi. Spor sam, spor. Nije to ne kaže. A? Nije spor sam, nije to sve. Isko da je ovo je isko. Nije ovo na sulica. I što za njega se? Ali kako sad to je bajka? Pa njemu čije ne piše. Istim tempom Gledajući vrijeme na kameri, Krepac ostaje dalje na poziciji broj 1. ali nije, slušaj.